uriteguye cyangwa watashi bazamugenzura yacyahari iya mwenzako ngani wongera umukoma ngibwe ni watashi ngiro garuki ukimwambia umwambie kama wewe unaenda nyumbani rudi hapa. Burya apeti kumana, unajua kuwa na haja ama apeti kwa Mungu nicyo gituma Imana iguha icyo ifuza kuguha, kinasababisha Mungu akupatie kile ambacho anapaswa kukupatia. ariko watashi lakini ukirudia kunyumba, ndavuga hii mutima watashi, kama roho inarudia kunyumba viramwa unatoka bure, mukagenda uvuga ngo byari biryoshye, unasema vitu vilikuwa vitamu sana, ngo byari bishushe, ase vilikuwa moto. bakubaza ngo ese ni biki byari bishushe, bakikuuliza ni vitu gani vyenye vilikuwa moto, wewe bana huyo pastor amehubiri kabisa, huyu pastor yabwirije koko, ugatahiri mbingine na unarudia kunyumba na ile kitu tu, sio shaka ile sitaki ile kitu ya vile, ndashaka uhale, nataka ukue pale kugira ngo wakire upokee Imana agenewe. Amen. Mungu alikuandalia. Bwana asifiwe sana. Amen. Abanyumba batupereza amen. Amen. Ndashaka kumva ijwi ryawe, haleluya. Ndashaka kumva ijwi ryawe, haleluya. Ongera zamure muvunire, haleluya. Ongera vuga samanya kumve, haleluya. Ongera samuze, haleluya. Simama hindukira hamwe yeukamba kugira ngo Yeriko iriduke, Yeriko ipate kuanguka ku munsi wa karindwi wa siku ya 7, nta kindi bakoze, hakuna kitu kingine walifanya, bazamuye impundu n'induru basakuza mu cyubahiro cy'Imana, walipandisha yowe na shangwe, wakapandisha utukufu ya Mungu. hanyuma kisha ibuye ritandukanya n'umucanga, sasa jiwe likatana na mchanga, ibintu byose biratandukana, vitu vyote ikatana, division ibaho hagati y'igisika, division ikapatikana pale kweli kwenye uwo mwanya Yeriko irariduka, pale Yeriko ikaanguka. tujye kubikora nona, ifanya sahi ijwi ryawe rirakenewe, sauti yako inahitajika, kuko niyo bombe ikomeye igiye kuridura imbaraga zose zafashe uruhanga. so bombe yenye inaenda kuacha ile nguvu zote zinakamata. Umunyamuka arimo arumva icyo mvuga, wakiroho anasikia ile ambao intambara zacu ntabwo ari iz'umubiri, vita yetu sio ya mwili, izacu ni iz'umwuka, yetu ni ya kiroho. abiteguye haleluya, zamura amaboko yawe haleluya, ongera zamura amaboko haleluya, rimwe kabiri gatatu haleluya. Tugomba gufata rubavu yose, ikirere cyose tugomba kugifata mu izina rya Yesu. Zamura amaboko yawe, Yesu ashimwe, volume ndayishaka, Yesu ashimwe, haleluya, haleluya, haleluya. Turahindukirano, bibari imbaraga z'umwijima, bibari imbaraga z'urupfu, bibari imbaraga z'indwara, hari ikirere kigiye kumenagurika, we tugendane gusa, we gutakara, tugende haleluya. Suga imbaraga zawe, komeza usuga imbaraga zawe, ikigobe kigomba kuvaho, iterabwoba ry'umwanzi rigomba kuvaho, imigambi y'umwanzi igomba kuvaho, ibyo wasize mu rugo bitameze neza
Turamwiza mu kirere kirumva. Turamwiza kirere kirumva. Ikirere cyafashe ibyawe. Ikirere cyafashe ibisubizo byawe. Ikirere cyafashe umunezero wawe. Aka kanya tugiye gusakuza. Hari ukami ugiye gukubitwa hasi. Hari imbaraga igiye gusenyuka. Kubera ijwi ryawe gusa. Abayumva vuga amena. Abayumva vuga amena. Gatatu haleluya. Holy Spirit in you. Take control, Holy Spirit. Fatima Nesos. Danza Mukawera. Jela Mukawera. Nakurize. Kuitumba. Muraya. Winjia na wesi. Mukoya zekosi. Mukawera na bamaga. Jendera urume suri hano. Kora kurume suri hano. Fata kurume suri hano. Jenda jenda mwimani. Sura warurao. Sura warurao. Kora kumari hano. Kora kumushima hano. Kora kumutima hano. Mukawera. 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 Mukawimana. Senya murini kumbi goshirika. Murini home goshirika. Kura marira. Muhuri mitima. Hembura mishina Yesu. Urakoze. Urakoze Mukawera. Kuko uri hano. Turakwemereye. Icyo wateguye. Bakaba yitahane. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe
gucyo wowe gusa mu bibazo byawe wowe gusa muri toro wowe gusa muri mwana wowe gusa uri kuvugana wowe gusa nuvuga gusa ijambo rimwe gusa ibintu birahinduka ni wowe gusa ni wowe ufite igisubizo ni wowe ufite igisubizo ni wowe gisubizo ni wowe gisubizo cy'umuriro wose uremerewe wese uremerewe wese ni wowe gusa ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa nawe ikaze muri iteraniro nawe ikaze muri iteraniro wowe gusa wowe gusa wowe gusa wowe gusa hari icyo wakora hari icyo wakora hari icyo wahindura hari icyo wabatura hari icyo wasura hari icyo wakora Yesu wowe gusa urakoze presence yawe turayakiriye. Thank you Jesus, thank you Lord, I give you urakoze tugukunda abashimishiriza tugukomeye amashimishiriza tugukomeye amashimishiriza tugukomeye amashimishiriza abacuranzi Yesu wapiga muziki Mungu awabariki. Bwana sifiwe. Amen. Gira mgenzo Imana ije kukugira. Ambia mwenzako Mungu anataka kutendea mema. Urabyiteguye? Uko tayari? Urabyize? Unaamini ile kitu? Urabyize? Unaamini ile? Rona rya abantu bamenyera. Unajua kuna namna watu wanazoea. Yego urugero rumwe igikeri mu mazi. Kama vile chura ndani ya maji. Igikeri kamenyera amazi. Chura inazoea maji. Kandi amazi nakura umwanda. Na maji inatosha ikura umwanda. Inatosha uchafu. Ariko gitanga. Lakini kitu ya kushangaza. Igikeri gihorana magaraza. Ni kusema ya kwamba chura inakuwaka na magamba yake. Kumereki? Sababu gani? Yamenyera. Anazoea. Hari abantu bamenyere mu nzu. Kuna watu wamezoea mu nyumba ya Mungu. Bakumva ni ibyani. Wanazoea tu ile kawaida. Bakumva ni ibyani. Wanazoea ni vile vile. Ariko naje kumutangariza. Lakini nimekutangazia kwamba Yesu ntagwamenye. Yesu haba mzoea. Iyo ushimiteguye. Ukikuja uko tayari. Iyo ufite inyota. Ukikuja na uko na kiu. Iyo ufite inzara n'inyota ye. Uko na njaa na kiu. Hari icyo akora. Kuna kitu anafanya. Hari icyo akora. Kuna kitu anafanya. Uko niyo ufite igisubizo. Ni yecho mwenye iko na jibu. Nikamwambia shuti. Acha nikwambie rafiki yangu. Bamazwa cyane. Uhusike sana n'umuntu uje gushaka Imana. Mtu anakuya kutafuta Mungu o ibintu gusa. Bitu tu. Akaza gushaka Imana. Anakuya tafuta Mungu sababu ya vitu. Iyo nabibone na wakati anapata ile vitu utaha utamuzi. Ni kusema unarudi yaka na haumjui. Ibitangaza unajua miujiza. Nakurikiana mbona abantu barimo barashima. Nimefuata hapa watu wanashukuru. Ariko bamwe bagabisha hano ukabwira ngo uzima. Wengine ukimsimamisha hapo unamuuliza unamubaza uzi Yesu. Unajua Yesu? Urasanga ntawazi.
utakuta hajue Yesu. No muri Biblia Na ndani ya Biblia iyi mpumyi hii kipofu hii Yesu yasize ibyondo ku maso. Yesu alipaka matope kwenye macho. Aramwira ngenda muri Soa. Mabia uende Siloamu. Wende unawe. Wende ujendo ukarabe. Gendo ukarabe mu maso. Wende unawe macho. Agarutse aliporudia haba discussion nyingi. Kulikuwa mambo ya kubishana pale. Bavuga uri sio zari mpumyi. Asesi yule alikuwa kipofu. Kugeza igihe wonge arawunya. Paka vile aliwaambia ni yeye. Abafarisayo bavuga si koko nini? Mafarisayo wakamwambia iyo nkuru murayizi. Ile habari mnaijua. Yageze aho bamusunike. Alifika fasi wanamsukuma. Yesu aita amutunguka imbere. Yesu akakuya mbele yake. None arabaza uramwizeye? Akamuuliza unaamini yule? Ngo ninde mwana? Akasema ni nani mfano? Nyamara ni wamukijije. Na ni yeye alimponya. Ariko ntabwo yigeze amumenya. Lakini hakumjua. Yesu aramubwira ngo umuntu muvugana. Yesu akamwambia ni yule ambaye mnazungumza. Yamaje Yesu uramwizeye? Yesu namwamini. Ngo ninde mwizeye? Ase ni nani ni ngo muvugana? Ni yule mwenyewe mnazungumza naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uyu Yesu amaze kuivuga wariwe. Yesu kisha kusema vile yeye ni nani, ubuzima bw'umuntu burahinduka. Maisha ya mtu ikabadilika. Wa muntu ataha amaze kumenya. Yule mtu akarudia ameishajua Yesu. Wa kabiri wamenye Yesu. Wa pili aliyemjua Yesu. Yesu aramwibwira iruke. Yesu akamwambia yeye pekee. Yitwa Msamariakazi. Alikuwa mwanamke Msamaria. Baravuganye bari kwiriba. Walikuwa wanapika wako walifika kwenye kugezingiye hazamwa machakubiri. Kukafika ndani kitu ya tribalisme. Machakubiri ubaguzi. Hazamwa machakubiri. Ukakuya ubaguzi ndani. Umaravuga ngo kuri Muyuda nange ni Msamaria. Wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria. None duhuriye hehe? Sasa tumekutania wapi? Yesu arubaza yuza kumenya impano y'Imana. Yesu akasema ungelijua sababu ya Mungu. Impano y'Imana. Zawadi ya Mungu. Wale kumakuma. Ungelipa maji. Aravuga ninde? Akamwambia ni nani? Ni wa muhanuzi bavugaga. Ni yule nabii waliyesema. Aravuga niwe muvugana. Akasema ni yeye mnasema. Omanya pale. Ubuzima bw'Umusamaria maisha ya mwanadamu burahinduka. Ikageuka. Ati kibinda aho ngaho iko na akatuka aragenda. Akaenda. Iyo wamenye Yesu, wakijua Yesu, hari byo uta. Amen. Kuko byenye unatupa. Hari byo ureka. Kuko byenye unataka. Hari byo ureka. Kuko byenye unataka. Hari byo renonsa. Kuko byenye unasahau. Impamvu utarareka sababu haujaacha. Ntabwo uramumenye. Hautajua. Iyo wamumenye, ukimjua wakiriminduka. Unapokea mabadiliko. Iyo wamumenye, ukimjua ntabwo uvuga nkaho bakubwiye. Hausemake saa mwenyewe alikwambia. Ntabwo uvuga ngo mvuga gusa ibyo wabwiwe. Hausemake tu yenyewe uliambiwa. Iyo wamumenye, ukimjua hari ibihinduka muri wowe. Kuko yenyewe vinageuka ndani yako. Hari ubuzima buhinduka muri wowe. Maisha inageuka ndani yako. Hari ibyo urekura. Kuko yenyewe unataka. Hari ibyo uta. Kuko yenyewe unatupa. Hari ibyo unenosha. Kuko yenyewe unatoa. Kubera wamumenye, kwa sababu umemjua. Si ibyo wabwiwe, si uliambiwa. Ni ibyo wamenye. Yenyewe ulijua. Kumenya, kujua harimo imbaraga. Kuna nguvu. Amen. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Ari ibintu ubona umuntu arimo arashimira ka mtu anashukuru tuka kitu ugasanga si Imana ashaka gushima. Si vyenye Mungu alikuwa anataka ushukuru wewe. Ushima uwo wagizwe wewe. Ushukuru kile ambacho wewe unakifanya. Icho wabaye icho. Kenye wewe umekuwa. Uva mu rupfu, kutoka ndani ya kifo unaenda ndani ya uzima. Utangira kwitwa umwana w'Imana. Unaanza kuitwa mtoto wa Mungu. Utangira kumenya ko uri umwana w'Imana. Unaanza kujua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Ukiri umwana wo kurimbuka. Kwa sababu kwa ngali mtoto wa kuvuga Imana ni baba. Mungu ni baba. Uri mu ndangamuntu ya baba. Uko ndani ya vitambulisho ya baba. Iyo ni milako. Ile njoo yakufanya hanu. Amekutoa fasi. Kuingiza ha. Anakuingiza fasi. Ivyo wimenye. Ile ukachua. Hari ibitaza gukurura. Kuko vitu vyenye vitakokota. Hari ibitaza gukurura. Kuko vyenye vitakokota. Hari ibyo utazavamo.
kuko byenya utambuka ndani, hari ibintu utazivangamo kuko byenya utazichanga ndani. Kubera iki? Kwa sababu hari transfer wahawe, kuna namna uliyo, atari imbaraga zazo, sio nguvu zake, atari imbaraga za nyogosenge, haiko nguvu za atari imbaraga za mafaranga, haiko nguvu za ariko kubera ikiguzi, lakini kwa sababu tumwana wina mawima ya mwana wa Mungu kufa nayo inakutoa, inakushishuraho, inakuweka turushishuraho, donc inakuondoshako, inakurubanza rwo gupfa, hukumu ya kifo, ugahinduka, unageuka umwana w'Umungu, mtoto ya ufalme ya uzima wa milele. Sivyo nashatse kubigisha, sile nitaka kuwafundisha na shakobyumva, lakini wataka msikie. Hari Ukristo ugomba kurangira, kuna Ukristo unapasha choka. Ntabwo Imana tuita kuko yatugaburiye. Mungu hatuite Mungu kwa sababu alitupatia. Ntabwo ni Imana kuko yamaye inzu. Siite Mungu juu Mungu alinipa nyumba, kuko n'abatayisenga barabifite. Na wenyewe baombe Mungu biko na ile vitu. Na bakora ibyaha bagura amamodoka. Na wenyewe banafanya dhambi banauza mafaranga barayafite. Pesa wako nayo. Imana ni Imana. Mungu ni Mungu. Ibihe byose ni Imana. Wakati yote ni Mungu. Urugero ryo kuguha wakati ya papa wawe, baba yako soko yakugiye neza, inawezekana likutendea mema, afita kazi keza, iko na kazi nzuri, nyuma yao akamurukana ku kazi, kisha wanamfukuza, agashomera, anapata ushomera, agakena, anapata umaskini. Hapo mfano kwa alitari papa haitoe kwamba yeye mauraye hata mumelala asigariso, anabakia baba yako. Haleluya. Mungu wabirukana Mungu, hata wanawafukuza mu nyumba, sonisho ntabwo urugero uri kuyumva, uko nalisikia. Mungu imeto za saza, hata ni hato inazeeka, sonisho. Navuga ngo inasema kwa Imana yaguha, Mungu akikupita guha, asingukena kuimenya kutoyo alfa na Mungu. Oh haleluya. Kikufa ni alfa na isho, kamupinda kupata guha, unamupenda ukarami Imana atariko amafaranga ari mzi, kusema pesa iko mfukoni, ukarami Imana kuko waimenye disi sababu naijua. Ungali mnanipenda? Arugwego ubakuvamo. Una fasi gasi unapasha kubera hari cyo waremewe. Kuna kitu uliumbiwa wewe, hari mpamvu wakijishwe. Kuna sababu uliokoka, icyo cyo wakijishwe, cyo kile kenye uliokoka wewe, hicho ugomba kugendera. Unapasha tembea kwa ile kitu ugomba kuwamo. Ndio unapasha kuishi hari cyo wahamagari. Kuko kenye uliitiwa, nicho ugomba kugendera. Ndio kenye unapasha tembelea. Hicho ugomba kuizoziza. Ile inapasha kuwa ndoto za sigomba kumutwara, inapasha kuwa mzigo yako. Ntabwo wavutse kurya no kunywa, haukuzaliwa kunywa na kunywa. Ntabwo wavutse kurya no kunywa, haukuzaliwa tu ya kunywa na kunywa. Hari umugambi w'Imana, kuna mpango ya Mungu ugomba kuzuza, inapasha jazwa, ugomba gukora, inapasha tumika kugira ngo tu mushimaniza magara. Siku Mungu atakusange washobozi yake, umetimiza ile ambao walikumbia. Ni mikrofoni ndimo ndavugiraho, hii mikrofoni niko nasema walikoze mwenye alitengeneza, yaikoze aziko umusumwe, alitengeneza kitu siku moja, azaigura, watauza, baivugiremo, waisemeye. Ndimo ndafashe mikrofoni hapa, ninashika mikrofoni ushobozi umugambi wa kwa kutimiza kazi ya mikrofoni. Iyo nebe wicayeho, ile kiti yenyewe ikala kali wairemi, kuko mwenye alitengeneza, yaishize ku isoko, aliweka kwenye soko, barumusha bazaigura, siku watanunua kandi bazaicara, wataikala juu ya ile kuicara kumebe, kuikala kwa ile kiti gasaza, inaseka yarangije ibyo yaremewe, imemaliza ile ambao walitengeneza. Komanda mugenzi wa hari cyo waremewe, ambia mwenzako kuna ile uliumbiwa wewe. Abantu bari mu myanya itari yabo, batu benye biko na manafasi bari mu byo bataremewe, biko mu byenda bakumbi waka, ugasanga unakuta upfuye mburagiye, unakufa mbele ya wakati. Kukenyuka, unajua kukufa mbele ya wakati, kukenyuka, kukufa mbele ya wakati.
kugufa udasohoje ibyo waremeye. Ni kukufa na haufanye kile ambacho walikuwa wafite imyaka 80. Miaka 80 ukafa, miaka 80 ariko udasohoje icyo waremeye. Unakufa bila kufanya, unagenyuke, unakufa haraka. Onesha sifiwe. Amen. Imani fashi Yesu. Mungu anisaidie, nimeandaa message na mapanze na yaipa. Ile sikupanga ni roho wa Mungu alinipatia. Na wajishima ndavuga ilitorero kono bwa mbere. Niliuliza mbona hii kanisa ni mara kwanza? Onazi mitima y'ababa. Sijue roho za hawa watu ariko Imana yabare. Uko Mungu ambao uliwaumba. Usichoa chini. Unajua kitu wanahitaji unajua. Na mimi unanijua. Ndavuga muriki. Kasema nisifanye nini? Imani maisha. Mungu amenipa neno. Jambo litwa kufa. Neno inasema kufariki. Yutafa. Kabla hujafariki, hari ibintu by'Imana bitazakora mu buzima bwawe. Kuko vitu ya Mungu haitatumika ndani ya maisha yako. Ntabagabo bariri bahagarara mu cyumba. Hakuna mabwana wawili banasimamaka mushambre. Kugira ngo umugabo Yesu agaragare, Bwana Yesu aonekane. Hari umugabo witwa Niyo agomba gupfa. Kuko mwenye anapaswa kufariki. Ngomba kufa kugira ngo Yesu agaragare. Napaswa fariki tu Yesu aonekane. Intambara mu miryango huna, vita ndani ya jamaa unaona. Umugabo arahagarara n'umugore agahagarara. Mwanaume anasimama na mwanamke anasimama. Yabahagaze, akisimama wote. Intambara iraba, vita inakuwaka. Ariko uyu yapfuye, lakini moja kifariki. Hamuvugana n'intu. Hakuna mwenye anazungumza na mauti. Umaze tomboka vuge, moja anatomboka na sema. Ariko agasanga undi yacecetse. Anakuta mwingine na nyamaza. Wewe yabaihumbi. Amekuwa mauti. Icho tunaweza sakusa wewe. Hawezi kulalamika yepe. Icho gihe ile wakati wembere Imana unakubalia Mungu kugira ngo ube muyoboro au uwe sasa yanyuramo ya kupitia izano uzima alete uzima mu muryango wawe ndani ya kama yako. Yopafuye tukifariki twinukikiraro kima tunageuka kiraro. Yopafuye tukifariki ubuzima bw'Imana buratemba. Maisha ya Mungu inaanza tutarafa. Tunapokuwa watu ya imani Mungu yakora. Mungu anakosa jinsi ya kutumika. Tumpatie tukufu Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hari imani shaka gukora. Kuko byenye Mungu anataka kufanya. Ariko abantu baracari bazima. Watu bangali hai. Baratishijwe, wameokoka, ariko baracameze muko rameze mbere. Wako na sawa gisi walikuwa mbere. Usanye message no. Nikuletea nikiwa chakufa. Wakati ya kufa agatiza wokovu. Ugomba agatiza wokovu. Ukutakaza uburenganzira bwawe. Ni kupoteza kile ambacho wewe huko. Ni kupoteza mapenzi yako. Nokutakaza uburenganzira bwawe. Kugira ngo uburenganzira cyangwa ubushake bw'Imana busohore. Tu mapenzi ya Mungu ipashe kutimia. Iyo twakishijwe wakati tunaokoka tuwapende kugendana n'ubushake bwe. Tunaitika kutembea na mapenzi ya Mungu. Reka gutinda acha isikawie uzuye sababu ninajaa ila mwenzo baruzuye. Mwambie mwenzako amejaa. Mwambie baruzuye. Mwambie amejaa. Soma maandiko. Yohana wa kwanza sura yake ya 3 mstari ya 16. Hii ujumbe naenda kuitoa. Najua kuna watu hawawezi kupenda hii. Lakini mwenye atanikubalia sana. Arava hano hari kintu Imana ikoze mu buzima. Toka hapa kuna kitu Mungu anafanya kwa maisha yako. Hari kintu Imana igiye gukora. Kuna kitu Mungu anaenda kufanya. Imani tujure meze. Reka dusome Yohana wa mbere. Tusome Yohana ya kwanza. Vyanditswe ni byinshi. Maandiko ni mengi. Yohana wa mbere. Yohana wa kwanza. Ibice 3. Sura yake ni 3. Murongo wa 16. Mstari wa 16. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Aravuze ngo ikintu cyo kitumenyesha urukundo. Ikintu cyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo
nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Yego, natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Amen. Yatanze ubuzima, alitoa maisha yake kwa bwacu, kwa ajili yetu, adusiga mu ideni, akatuacha ndani deni. Ariko nuko napfuye hata nimekufa, maze mukanyemera na nyinyi mnanikubali, basize mu ideni, nimewatia deni, yuko nawe mupfa na nyinyi mkufi, kugira ngo mutembeshe ubuzima, mubebe maisha kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Imani ifashe. Mungu anisaidie. Ongera usome Itangiriro. Soma tena kitabu ya Mwanzo. Mukaona mfashe. Roho Mtakatifu anisaidie. Uzaniremeze. Atuletee vizuri. Gice cha mbere cha kabiri. Gice cha mbere kulito. Sura ya kwanza. Murongo wa 26. Mstari ya 26. Je kugira vuba. Nitaenda haraka sana. Tugende twese. Twende tena sote pamoja. Imani iravuga iti, Mungu anasema hivi, tureme Mungu, tuumbe mtu agira ishusho awe na sura yetu, ase natwe, afanane na sisi, batwara abebe amafi mu nyanja ya bahari n'inyoni n'ibisiga na ndege yo mu kirere ya anga n'amatungo na kila misi yose ya dunia niliguruka hasi byose yeni na binaruka chini bwanashya chini. Amen. Murongo wa 27. Imana irema umuntu ngo agira ishusho yayo. Mungu akaumba mtu awe na mfano, afite ishusho y'Imana au na mfano wa niko yamuremye. Jo vile Mungu umugabo n'umugore, wanaume na mwanamke niko yabare. Jo vile aliwaumba. Imana itanguza. Hii Imana itanguza. Mungu analeta uzima. Yapfuye atanguye. Alikufa analeta uzima. Adusiga mu iyo shusho yo gutanga ubwo buzima. Akatuacha kwa hiyo picha ya kuleta uzima. Tutaratinda reka dukomeze. Na tuyakawia tuacha. Yohana Wakorinto wa mbere, Wakorinto wa kwanza 15 murongo wa 45 45. Numo turagira vuba kuko tunaenda mbio. Turi kumwe, tuko pamoja. Ni byiza kugira ngo usome, fungua Biblia yako. Ni misuri tu nisome, fungua Biblia yako. Uko ni kwiganditswe ngo umuntu wa mbere ariwe Adamu yabaye ubugingo buzima. Nao Adamu wa nyuma yabaye umuka utanga ubugingo. Ukunipi byanditswe bya bimeze. Cyo kisi maandiko inasema Adamu wa mbere, Adamu wa kwanza yaremwe mu gitaka, aliumbwa kwa udongo, ahumekerwa mu mwuka, akapumusiwa, ahinduka ubugingo buzima, akawa nafsi hai sana. Bitandukanye na Adamu wa kabiri, iko tofauti na Adamu wa pili. Adamu wa kabiri, Adamu ya pili, yarumuka, alikuwa roho utanga uzima, anatoa uzima. Wa mbere yari ubugingo buzima, kwanza alikuwa nafsi pekee. Dore hano ndio tumeze. Angalia kisi pale tu. Iyo shusho ya Adamu wa mbere, hii ndio picha ya Adamu wa mbere. Ubugingo buzima ni nafsi nzima, ubugingo bwire roho ni muslima yenye ambao ni ubugingo bwitaho, ni nafsi yenye inatigauza nyinshi zile roho, ni kusema mipango mingi na kuona wewe kishi tuvunikira ni wewe, ya mingi tunachokea ni wewe, haundi wa kuita ni Mungu.